ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.
para hadirin dan peserta yang kami muliakan. Selanjutnya, kita panggilkan penampilan peserta nomor TK 119 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 156 pada halaman 64. Surah Ali Imran ayat 156 pada halaman 64. Bersiap-siap peserta nomor TK 112.